Ulice diljem Bosne i Hercegovine zrcalile su ovih dana karnevalsko ozračje. Vesele povorke obilježile su pokladne dane, a završnica je bila u znaku spaljivanja krnjevala, krivca za sve loše što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Početak karnevalskih dana zabilježili smo u Ljubuškom, a kraj u Trebižatu kod Čapljine. I veliki Andrić u svojoj travničkoj kronici govorio o tome kako svi prije ili poslije mislimo da nismo ondje gdje bismo trebali biti i da nismo ono što bismo trebali biti. Možda su zato karnevalski dani idealno vrijeme da to ispravimo i nakratko budemo ono o čemu maštamo i što želimo. Bosansko-hercegovačke su ulice tako u vrijeme pokladnih dana bile pune vladara i dvorskih dama, znanstvenika, hajduka i odmetnika, dvorskih luda, zatvorenika, državnika. Među njima je jedan kojemu je uistinu presudio Narodni sud. Al-Gaddafi, moja supruga Mostar, An Sofija. I nisam ja mrtav. Oprostite, ja sam došao u našu Hercegovinu, gdje sam i završio za pukovnika. Veselo šarenilo posebno je privuklo one najmlađe. Oni su kao i obično uglavnom bili ono što žele odrasli, roditelji ili njihove učiteljice. Kostur Gusar. Mi smo danas ledeno grožđe, pošto je ovo naše vinogradarsko područje. Mi ove godine nadamo se da će biti plodna godina i da će napokon naša vinarija živniti. I ovo grožđe, pomladak naš, će preporoditi i vinariju i naš kraj i ovaj led će potjerati. Evo ga. A podmladak čuva i tradiciju karnevala koja u Ljubuškom kraju počela u selu Prologu. Svake godine se uključe škole, građani, evo tako i ove godine, znači po 14. put tradicionalno općina Ljubuški kao pokrovitelj. Imat ćemo jednu vrlo široku paletu maski, tako će biti jedna vrlo fina fešta. Odaziv građana uvijek bude fenomenalan, grad se popuni s ljudima, to traje oko satak i po dva vremena i kasnije se završava u Prologu spaljivanje marka karnevala. Čin suđenja i spaljivanja glavnog krivca za sve probleme pratili smo u drugom hercegovačkom kraju koji